Khasi Students Union KSU mau Kerwat Circle kala penpau ke jing persyak jori ke jing temu ke Sarkar Jela ban penggerak kami yaki katu kan ingot ki he opsa no Southwest Khasi District da ke bakenno bakan ketajur ke roi ke par juga district ke balong ke district ke Badanglung ber ke persyang ban kieu bat kencok lang hak kerdan jong giwei pat ke district ke Balkham Shikhman habukran sikilat patai kubor u General Secretary ke KSU mau Kerwat Circle usamla plus bor kharjarin long bak Sarkar Jela ke temu ban penggerak kam no USP pementau ba bijerwa ba Executive Engineer ke PWD Roads Maukerwat Division ubak Cienong State kibalawan treh Maukerwat menta dang hapo ia ke Shisnem ulai thoro buk sarkar ketemu benuan rak du SP badai officer benabar ke Jela bakani kan wara jingge shibo ni kipaj ba kibadan nakadong kathan usamla plus bor ulong bakani ke cingpen kerya kam bakaka ki he officer hapo ke district ke jujana ke por bakla penthot ikroi ke par jong ke district hi borok koi kumta ke KSU ke dawan ke sarkar bakadai ban pensenge no mardo ya ke tai ke jinghu penggerak kam berban aila di kita angot ki officer bekin trei ke kam katkum ki kendon balabu hadin bangilio objektif betkena mana kalian jong sarkar katmu berpenggerak iki officer sarkar nopo kenega distrik jungi nak kato kene department dan kalian jungi ke simu korskal ni sngo kiabat ni persya kalor kenega bentah ke bak sarkar mengulung bakmu berpenggerak nak ke officer sarkar nopo kenega distrik jungi warla katem joki tempat kut haji sya katkum ka kirol bak sarkar kabu lakumno la dadai iki officer ki ba kumudisi niki distrik magistrate lakumno minimum la ne la daduna kalong arsnem ki debat syong ha kono distrik handrai hakiwei pada ki department ki kuma ki PWD nak agriculture berkuai pada ki kamslam pala bandai laisnam lane hadu sansnam ndrai kai ka ba nak liang jui ka sengi sngo persa ak nek porunta gadai kumbang meneh lo jing temu ban pengkeriak no iki officer nei kato kene department kumba bat kumban sun kuda wang nek nila yo jing tip basai ba nak liang ka sarkar temu ban pengkeriak no iki officer nak tenat PWD nang tanak tenat police department tiag jing sya kini ki artilik department lai kumban suong engineer juga PWD watang sistem rumpat dapau syong hene kunjuru ya SP jongka police department watang train ru benai linyo benai dan hene tega jingla jong sarkar ban pengkerek kam no yakini ki officer na pokne district jengi kan kata adu kata badla se kumban sukuda hone ba kamdai kasen ke banungkong ba sarkar kala kumne ya gane ke district jengi kena por kejupan kerja kam kat bakamon lada kidang syong ne tang ru benai lane kendai benai ru da kamon kapan kerja kam no te kane kan bu jinge adu kata tai distrik jungi ngelor bakadang dai ke distrik ke Badanglung ke sarkar ka kalek kat bakamon kumta ka bu jinge ya ka distrik jungi ke Badang yalek banang kiu sakmat hakil yang baro perkabu jinge ru ye pajba habaki lek ben pendrep kam ke jam joki haki office ke paper nomor ka jingai daw na ki office ke paper na ki department paper kong ba kimdon ni officer tela da ka sarkar kale kumne kan bu jingai adu kata berkan pensadin ya ka distrik ke jungi ber kawai pat ka ba na kaliang jungi ni kwa ban patpa hongne nomor bangi sutu ba na kaliang jongka sarkar katmu ban pengkerja ikni officer na kini department kamtam na police department baga jingyo tip bat kena jungi kolong ba kinwan ra da kita kino ki officer sarkar ki badai ni kuwi pat ki Jela ko umur ki bar Jela teng suku ban ong ba na kaliang jungi kasengi so persa agan iya kane namar ba kumbang tip ba ga district jungi ga district ke Badanglung ki bro na po kane ga dong katan jungi ki de bro ki Badang ngalaban ong ba kimpat da smutu bahaya kiwei pergi jekitin tidak segane kan bu jinge adu kata bani terekam berkini ke officer ladai kidai ki officer sarkar ki banabar bani terelang apa kan gadong katan jungi te nak liang jungi kaseng ni soban persa jori ka jingtmu jong sarkar banwanra de kinong tre barjela kino ki officer barjela apa kan distrik jungi namar bakan kata ki jinge dai jungi barki nong punya jong distrik brokoi te hagi jing shalai kini kidang biang
tel da dai ban pne swai kini kedang biang SP udang don tang kumbang ong menen rubnai du kendai benai udang don ni tel dai ban pne biang ur kadang jingsa kadang dai po kadang biang por kumbang ong ba jingsa katem kadang lada duna ki kendai arsnam arsnam hadu ndak por arsnam pat ndak por ka dai ban transform ki inom la benong rem bar ka jing kwa jungi lada dai ban transfer ki dai ban warai praksi bang yasutu ting tlik knang bang ni knang ba ka jing trai ka jing dai ka jungi bat ki kanong ka bahajan te ka jing la se la sai la sngi la dak sarkar ka wan rai ki ni officer sarkar ki banabar kan por ka por la se na ma ka jing bom yasutu jingmot bat ki nong trai ka jing bom yasutu ya ting tlik kan kala ban pelong ya ki babon ki bro la benong ki paj ba jo ka dong ka thai kemudian kan kemudian kita gigi terelang tikan ta ka lada kalong kita kan gigi ai distrib kowe tika kerwa ke ba syai ke bangin ai sarkar kalong ba ni kerpat sarkar ba kan pensengit mardari kan gigi pu ban wan ra jo ki ban pengkerja kam ya ki officer sarkar na pu ni distrib jungi bat ai begitu ki badang dan mata nomor ba po jo ki keempat dai ban pengkerja ai kin treswa makiyang ne adu kata ka por ke ba kin adu kata ka por ke ba ka sarkar ka katem jongki ka kut ang ne bakin transfer no te ya katang imla nong ai ka sarkar ka le ya la ka jong ka bata pan nak leng ji ka paru ki nong kmat ji du mele MDC jong mukro constituency ba kunjuru mele MDC jong karon constituency bakin soba ban pelem der ka bakin ki tuklar lam der ka bakin bakin pasang ai ka sarkar ka ba tmu ban pengkerjaan no ki ka usaha no po ni distrik ka jong Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya